thank God it's Friday. Yeah. Hey friend. C'est le nouveau départ. Unajua kwa nini? Nani ikayadi? Sasa kwa kazi. Kukazi. Asha ni ya girlfriend. Kanisa. Nana ndio rules. Kuja ora bila jema sport. Nani nakandi kaza kwa? Je, tonzi ni bya sport ni bya game. Ya, ni akazi kenshi. Iwe ku kazi no munsi. Sheri urashoboye. Iyo kwari byanze gukora. Shari cyane gukundira. Kandi naye bagiye kukubatsa. None ko tumaranye iminsi myinshi. Tarambwiza ko. Tunatubwira. Yeah. Nkora akazi kamwe gusa. Kamwe kabisa. Akazi. Muri ministeri nta bindi. Akina akazi kamwe gusa. Ni ukora? Hapo nyene ko ntaye nabikubwiye. Sinanzi ko nabikubwiye ahubwo. Joro kandi. None albira amajane. Shama atandukanye. Mugasanga bafise ahantu kumwe. Ngagara muri quartier. Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. Let's trace the hits and check the file. Let's see who bit the dissect the style. I flip the script so they can't get filed. At least not now, it'll take a while. I change the pace to complete the beat. I drop the bass to MCs get weak. For every road they trace is a scar they keep. Cause when I speak, they freak to sweat the technique. I made my debut in '86 with a melody and a president's mix. And now I stay on target and refuse to miss. And I still make hits for beats. Parties, clubs, and cars and jeeps. My underground sound vibrates the streets. MCs wanna beef, then I play for keeps. When they sweat the technique. Sawa. Aniko, ani ukorera? Oya mbwira, ani ukorera? Nuko iki wambeshye? Uretse ko ndaca ndakuhera, uretse ko ndaca ndagira ibiki? En plus ugakorera ahantu nk'aha? Mbese uku? Babe, ninde yakubwiye ko ndi hano? Mutoyi wawe. Mutoyi wanjye? Oya, sigurira. Ko twambwiye ko ukora muri Presidence. Ni mutoyi wanjye bikubwiye? Ni mutoyi wawe.
sawa hinge ndaje. Ndaje kwanza ndagiye kubera sho kukurindira ngaho. Ano. Nyaruka zana. Wena kubwira ko tuzuri barara. Jamu sawa jamu biye goto. Wese nakubwiye ko utazongera wigera mubwiye cyo nakyo. No kubagije nagiye kintu mubwira ziwanje. Je nagira umutekano wawe cyo gutuma Ari umusheri wanje sinakubujije kwibaragutse. Birakwivuze ko ndi ku kazi gusa nta bindi. Nta kindi uvuga gusa ko ndi ku kazi nta bindi nivyo nakubwiye. Ubu nyene ngoma naguhane wowe. je ndibaza ko atakibina bose. Nagiye wakoze. Nakubujije kwibaragutse. Nagiye tusubira kuvuga. Cyangwa naguhane nakwere. Tendi imbere nyaruka. Nyaruka. Injara. Nyaruka icara. Dahane kare business. Kuga. Agi tusura kuvuga. Niwa amazi yose ntaka he ntuhaguruke ngahadahe z'ubunyene naguhaye aho serious. Iminota 5 yonyene ni serious yarutse. Iminota 5 ihuti sahora yiwa Ngambona ari runini nakwifasha amakofe n'uza kubyumva. Nyarutsanya urindiri ariko ni runini. ayisura kuvuga. Yarutse yirutse muri dushe garuke sangu y'amazi. Ariko bari kumbabarira mbona ari runini. Garuke sangu y'amazi. Ashamugana mu grand frère wanje kwe. Naba. Nuru gose ndaga. Oh, guru, Eddie. Eddie boy. Eddie. Sindaba utawure kanda ungane. Eddie. Eddie. Sio bari changeni baba. Dogo vipi? Nilikuwa ushauri asi pesa sekretari hapa vipi? Mabanga shana mabanga ya paruwasi. Nilikuwa Yama nuna ndio Kama igihano shanga makanga roheze bose. Sabiye mtanakubeye. Mashaba igihano. Igihano cyo kuyitiro cyaruzama. Ndio yakivura. Kwere kwere yambye ngo narunye ngo mpaka naruheze. Unagize nabi kuvuga iyo yarara. Reka mvugo ko Reka ni ngo. Nakanda kamara kudeka turiki. Ariyo. Eddie. Yes boy. Yes na. Jange pita muri dusha gatoya. Egutamo. Shushu, ça va? Vipi? Wapi mpeti hadi kwenye mwana? Hadi kwenye sana au hiyo pia anaguza. Kiano cha mwana, security. Hako na uru mwichari kamuha ibido ingara kutoona. Wapi mpeti niyo mwana? Kama ndio. Acha bangi, acha bangi. Punguza. Amele kupeta kuti bangi ma. Nukumeze. Mama. Undalire nokufunda. Pera sagende. Beti. Acha na hivi.
mu gihe aba ari inzoga ndazi wazinywa nawe kubera ari amazi nawe nyine murakoze banyakubahwa wari bwatwike isura rero urega gusanisha ndake wari wagugira no cyamazi ngano yanjye cyangwa yakotiki nanuze ko mubwiye ko jero mba nifitiye umusore kandi uramuzi nawe nezi uramuzi nawe urabona uzi ibyanje Imana ambwiye ko nawe yamara muri ministeri urumva akazi kanje k'ivyuma ako navuze yamubwira mu urumva nubaze ko mara muri ministeri nje mbona asanga hariya mu vyuma upeti naramubwiye amakode yose arabizi upeti nawe yabimubwiye urumva ahubwo namuhaye amazi make aho ubusanzwe mugarero yasimvugu ahubwo nabarade nawe nzosanga barambeje hari umunsi n'umwe uramfata hambere nafashwe n'abahaza bari hari izindi kode umuntu aho kujya mwana n'umwana kubera ko ipeti fere wawe natangiriza rero muherane twibarariza Anga mpetisi zo igihe cyacageze bafunga n'ubu n'ibyo ndiko nakubwiza ukuri nimuzi yuko umwana umukunda nimuzi ko baby umukunda please turamubwiza ukuri nimufise uturatawutse ngayo mwezeka ati niyene ni byiza kubana n'umuntu mubwizanya kuri bwizanya kuri ajya ujya mu demo azoguma yibaza ko ari ibintu nk'utuntu duto tize zawe azimenye ni n'ibintu nawe byaguma avuga ati niko nabwire ashoboye azitize w'umugangi nawe biramuryohera ayimenye azaraza kuraba uri muri competition kubesha mucyo birenze kwa muravuga ukuri naje nakubwiza ukuri besha nawe twumva amabanga y'abubatsi kumvikana wewe nakubali wewe ni filosofi wangu sasa sinajua ahubwo gira kabamo tumutelefona Leslie tube turi kumwe ahubwo cyumubwira n'ibindi wamunyegeje byose abimenye